mito kwenda umukwamwa yuma muthembozu ni ngome ukutethia asitimo yu wali tama umesimu yaku ya kiusu wo mana ndikana withe simu yaku ni abeba wani wiziku ya ndo wimo simu yaku matotela sia ona ndo mina mwaka ona tumwana ake yusu ino se simu yake ningi umwekete bo ati andu magwetela ite siwo wakano gathe okulia uni makombe tukundela ba marafiki mama thembozu mwethukisia suma ivata pa ivata wako meki abo tinda na ndo ala mme uku challenge tinda na ndo ala mme ukunenga mautao tinda na ndo ala yani ukilio tembe tu rafiki mwa wako muno rasi tembea tembea masi nyini wizini uandemu yani ela ngutembea na ndo itakakalika wakani naoni tembea na ndume na makali manene tinda na ndo ala mme uku challenge nyondo yuse ilo tembe na mundu wa mthembozu ona mwatia ni wa winzi na mome yulu akili yakunu leo miamucha uenda ngona mozi athine ile itatu na mwana usuno niziukize bao yu uenda ngona ndwa zimene makali manene zi athine ile itatu chathi kila kingi wone aiwa thiona nene tamo wone makoni o ma plan 21500 nikulite mbaka mbu yetawangile nako ni ya msindi wa Keli uona yuko bikamwendo wa saa 5 na nateka miongo 35 nateka miongo na bawo ni dhangi kunia msindi wa Kenya iba tonagana ketha ni wewe utonesa unzungia mbandikie mbaka undu yandika kwa kisungu sungira kuna mbani ya 21500 witha uyikwatia ongili o yaku uwindi nukarateka lanja mausiwa suombe mbaka kwa niyo yandika wata kwa kisungu yeta wa kati yandika wata mitukisa nambani ya 21500 wanazuombe mazinye ni ndemu yani ni uandoni ila etina na mbe kuya ndomena makali manena tuendere chathini yona kuno ali tokwetha wina kakiwiuka muthembozu ka kutinda na kana uchende wa manani utinda na andu labda maki nyumba sio withe no ushago kana oku ilobi na yendinda na andu muthembozu by the way saila unganga na obo wa rent kwe mundu tozo ni obo wa rent wali totinda wina mundu wa muthembozu lundo wikalo mabindo weli kana miaka hoteli magolongi uketha wikala kwako nondo wikalie plotini wewe kelele wako no sana wenda ikala kwako yo tinda nake wikala kwake ayukezetha omukulio makwani wekanga ngia to wakwata ngikire kata tinda na nduma muthembozu andu me ku challenge tinda na nduma muthembozu andu yani ukwiwa mbe ute yani ebindani ela winamo yani ukethona mwivando labda etha mwiyoya wo utona kwa 40 chips chas lingi yana imo lakini ake mondozu ona itia yani zindala za mbeza mbingi wazaniwa kilisi 10 acha kazupa kakanipe tu ka soda kilisi 10 we maanisha ayete tuwila tu anguko yuwe kala muthembozu na ndoma muthembozu ezaithi ai aiwe ukweto makilila tulatuveza tu akutua mbeza tulatindo tuveza tu akutu nini ukweto tumia nake wewe uwe nake tumia mabeza mangina ndeye kuiwe utondo yu ukeza hivi au in the process umukuli ile tanewe ya munai ni wabala wa mbilili weki ata yuba ukwati mbeza ya muthembo weki ata I imagine we kalanga ngo uyingi wese hithi loge kalota mundo usuko tindana ndo lame ku challenge mwithukisi nduka amabuthie kana kuona ata kungia mangeye kana kuona ati Illuminati malikile kana kuona ezi wimwe witume akili ya kumithukisia umundu ni tonyo kuona monoke tha maishala ukwika labda nukwi woli kulio maukulio na mundu labda wa mukulio kewa kwenye omane chawo koni na likile ko chawunye koni umasiambea sako bandu bana we mwene withime nundu wina akili we gwembea zaka bala umasia nduku we wimwe yani ingi kobema koko ukwingiwa lakini ndo mukulio kewa bala umasia beba ni bandu obasio bandu bataka kwete athina badai ingine chacho tumota likana biasala mundu wa muthembozu ni manzi musindi wa kwa kele wa silingili emwe